morning, good morning, good morning, good morning. Ano yung adlaw po doy? Ano yung ading agimat? Today is September 14. Adi kita yan na embankment with O'Neill. Okay, di rin na kami naghirayo ay tamuha. Baga mauro animal na. Kung makikita niyo, amo ini dapit ito na kasumpayan ka ng Embarcadero River. Ini andi din dapit sa may diversion road. Amo latin na tubtuban ano an exit point han aton hanhadi nasudlan didto may Santo Niño. Amo din hitae mo gagawsan. So aton lang din yan gina tugkop. Opaya na balod tawag hinin ba sa sugad lunas amanit lunas makarigo kami daro naton taadi. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear through every vlog. Tala sa karon talaga ano ini? Oh, ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is ano yung adlaw po doy? Ano yung ading agimat? Today is September 14 2025. Time check po doy mga alas 7 adi or tarilong adlara po doy. Oo. Unahin kita yan ha. Adi kita yan na embankment. Yes. With O'Neill. Okay, di rin na kami naghirayo ay tamuha ba. Baga sharing pa mauro animal na. Oh no na ako yan ha. Domingong adlaw. Instead nga baga malibot kita ha may tabuan igpaparayo ta naman ini hindi hidapit nga embankment. Kung makikita niyo ano amo ini dapit ito na kasumpayan ka ng Embarcadero River. O ini andi din dapit sa may diversion road ha may buntay dapit. O ini amo latin na tubtuban ano an exit point han aton hanhadi nasudlan didto may Santo Niño nga embankment. Oo, tapos na pero diri pa. May dapa cross line. Oo. Dinigapad tumay ha. Hatutugkop na. Oo, pero kung baga hikaw kumbaga naruruyag ka baga pag pro practice, kumbaga athletic ka, flexible ka, ngayon maupay patunin mo equilibrium ko doon. Oo, amin din hitae mo gagawsan, amin din hitae maagian. Oo, kumbaga mag-walking ka, maupay din yung pag-walking mga alas 5 kagahon. Alas 5, alas 5:30 tapos malatos ka nga dito may kuandapit may Santo Niño. Oo, pwede ka man malusad ka may daman dito mga hagdanan tapos saklang kaliwat. Oo, itdi da ngay anamo ito didan playa beach resort amo ito meron din higihapon na kuan may digya pa dali himuon nga embankment kaya embankment tumala dito luyo. Oo, damo yung mga nanikit ang mga pako. Malupad ka na kadada. Ano pa to? Ang tingin ngayon may nunumduman nato na no ang nakadto dito dapit ha may kuan may Santo Niño ang sugad hini amoy ni ana giniinayad parehas ini nga answering ha aton kuang kuno
ano pa yun? Drop fish drop. Siguro orasin baga mga gamit bantay dagat. Oo. Diri kita sayod. Ang una amo to ng mga siwol, ang una. Very common sumalir ang mga siwol. Oo. So atong line din yan, gina tugkop ginpakita although nakaperatan din pagbalik-balik ka. Good man. Ito aton ang mga presente. Ambot may dahiyon nakigkabali Payag pagkitahan aton na compilation may 2023 pa ngayon adto nga aton ang mga drone. Oo. Payag hindi kita lusag Hanil. Madingin. Ba daw nahadlok naman ang dagat kanina. Kana. Hindi, okay. Okay, sangkay siya. Hindi na. Tunil. Mahadlok. Kanina. Napakarga kala. Yan. Ano to pa pala? May paguyod. Biyahe pala ngayon. Pa yan at kuwan. Pa yan na balod. Oo. Bagat. Ano tawag hinin ba sa sugad? Ha? Lunas. Manit lunas. Lunas ko na ini. Manit. Ay, pa yan. Amo ko ni lunas ko na yan nga ano pa itong may datong madlos, may datong baga sinisiring nga kuan tingkuba makarigo kami inigihapon din sa pinimbaga pagparigos. Oo dara naton taadi medyo na pagod gipak bigyan na rin susugla maparigosanin kami ni Onil. Siya na. Music. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting. Name, Father, Son, Spirit. Amen. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Kabaraka. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, St. K stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town,
You make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still. Oo. Ano man, tala. Baga usahay tatimang rawon. Mga personal, mga sugad lahini, mga uskadalila. Oo. Usahay naman tat baga post in ano la kaya mo lagi balabag lagi ta. Oo ha. Tala sa karon talag ano ini. Again, this has been your friend from another stars. Tigang didi may San Roque Embankment and Embarcadero River. Ako ay magpapabilin laghihap nga iubos nga sangkay. Ako ay Sankey Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay.